Ya pirmo tendinang miju mamiru madah terkempang ke yaka kenan sinari. Juan jua, juan jua. Ima tuh jua. Ina maha tata sude gabi. Jadi bola tema di bagasa tikyon asa dokono masongo kata ni matua bitang na tu rumiris obung na tu somorot anak petong di hamuriris tung boru pe tung torop. Ima Di tuh. bagasa tikyon songo kata ni matua do honon asa sahat di solu masahat tu botean. Nungga sahat di pasahat tamu sinamot na godangi sesama panggabian sahat ma akabar horasan. Ima tuh. Asa di dok kata ni matua mana madok. Asa horbesapa na welu margalu-ngalu di tebaran si mancorang. Manang tu dia behamu mengalaka totong ma dabotan akka panggabian. Ima tuh. Alanang Roma rahamu ate boha dabotan ma ahana jalan ma busina. Jadi pantai nami pargual parguci. Iya. Nang Roma kami mantap poton akang dohli nami, akang duli nami, aparasi duli nami, sian parhudul nami. Bek kamu mah musik na mardomu tuh sih. Ya. Pasamot. Jadi mau tema di Tuhan, mau tema di tasaluhutna, tarlu mau bima tulai nami dohot iboto nami. Lai doto itu disorro dohami, lau pasaton ulus si torop rabu dohot si gajang rabu. Jalan itu si donon nami, sanggiat ma dinasahat di jolom parumain mi buru nami buruki asa si buat tua mai di tengah-tengah keluarga margane baho jala sibuan hagabeon mulu tungpe tipis uloson las maroham macalo asa dapat masongon pandok ni na tua-tua si petampat tua ma parlinggoman ni Siboro atau orang togu-togu ni lebu, togu-togu ni horbo. Sahat sarima tua ma laiku dohot ito nami. Sahat ma pairing-iring pahopu, sahat ma tumarnini, sahat ma tunamarno. Tutu. Ande nami pargual pargoci. Aing mau pasatami ulos pasamot. Baik kamu ma godang mardomu tu sih. Pasar
pison rodo hami pasatun ulos si torok rabu dot ulos si gajang rabu asanggiat ma gajang umur muna hela beru torop ma parsaulian torop ma aka nauli torop ma aka nadenggan molo peti pison molo tung songonope na boy pasatame si matuam dot omakmu bapak tuam mak tuam beru las marohamuna majalo asa dapat masongon pantok ni na tua-tua tubuh malak-lak tubuh sikoru di dolok purbatua satu banana tuba boru ma hela nami dohot boru nami sahat ma tu sarum matua patte nami naing mahu pasahatami ulos hela namen dohot boru nami on asa baik kamu ma godang na namardum Gabi mang. kela bahasa pak aku lebih dah mandar kela merbagakan rimbaruna mula roh komi bapak barat magabe abit-abitmu alai mulu marulaun naibaho marha wangi magabe sabe-sabem unang mabuat tu perjudian nodah alai buam ma tulaun nakana denggan asa sangap po hela. Oh, lamangin naman. Doto boru, mulong ngay pakai helak koon. Mulang goy pakai kela namenen. Ulang sangket keni para. Ulang meratah nulanan rupanen manang bereng. Tapi bagak baing lipat mende. Asa sangap kela namen. Ijolo niaka natorop. Jadi sadang-kadang kela pengidon nami. Unang suruh ko bru namen gereja dah. Tapi baku nengo, rupa-rupa akan mau kedah. Karena lo ikutan nami bagi isuruh mau istri nami gereja ialah mengkail. Jadi udah pas. Rupa-rupa akan mau ke gereja dah. Sakat mau bamu mantar ke lain. Pedas mau penarihi mau mencalo. Helana burju
Sitro. Ligat. Kalak Perbarisen. Jolo sidokon entah itu handas permendebasai gumerenang goi beretik kisi merantal entah ikan kita bagasan cegeniaren isen kudokon bamu beru bagasan si dari en kene menjalo gelar jeroni Tuhan ta inai perange ken mo i tinange perange ken mo i danange beru bakune mo misi mendena don kuba musada danang tengen kami en omakmu itoh ko ngomarang bakune bagas babona dah berjuko bersimatua bakune kelengmu mendahikan kami kin antuamu dekat omakmu kena sadakin pengisiangmu dah kau mendahikan kami mula bagian dari bang pengisiangmu gabe dua mendahikan kala dah bagi ngojana hisen kidah piga kesebeleta neng kubari 4 nemu dos ngokenang bisa apa pe bagi? Jadah bagi mak. Rebak kami isen berusaha ada. Dapat konang sada matong. Engko pas kuakap nurut aku nan tuamu. Tapi imo perangi kendanang berju kom bersima tua, berju berdedahan, berju berkalak kakak ulang man kalak kakainahan. Beli kom lehe, anda boy bagi. Berju mereda, bagingo. Karena ibagasan namun peci boniari en kudok keranang kem tahikono bro terus kon ceger niari mono idi panjang mo umurmu sehat selalu mono kene murah rezeki dengan Tuhan mono kene kade pene ulakan kene mijuma mi rumah teka mono dapetan pencarin nang bagi mam tahiken kela nami mula bru nami daging nang sambel gah pemetoh naka de poda. Uwe, berpenganju ke dok kak kelangku, entah ibru namien. Merdakan poda ngai betoh, baku ne mitoh ke. Tamat sekolah ke mau betoh saleken. Karena kene mergaul mon tekah. Betoh kami. Tapi bagasan ranang ken entah kene dok kak kelangku, tung situ pene idi, kosor-kosor kene mono idi, si sotoko, ulang simpan kene. Mula lot pe bagak kudok kon ya imo prangeken kene biasa tim pulumenta juah kita karina rana tampahan ditambahi dedahanku Matuhua roh kami mama mutinan berikan urus solo alani kelengate mama men ngonang mendai kono tung peda konang to bersyukur bersama Tuhan tema kita dingkan ko inang dapetin mo inang dekah ko dana berbapa lot masa dapetin mo si matua baru lidah konan anggap bagai bapamu tinang toko ngomama baku nekin lalu ngaku bersama tua oda ngokalak mamberu ningku amang ningku ngo inang ningku ngo tima berju ko isen tima mololot dah ko kade masalah mu bagai pendok puhun mundai dah ko pengganti kad ulang koroh mendai mama lot isen dengan mu berkade tima ulang peketek ko mama ngokin ketek itu ko ngobagune Ariana kita bro ngeludakin pada ko gantong mama tinang jadi pengidonku kamu tinang ulang peketek ko mama menti Kesah kataku mendahi kela, salah kata keti kela. Mula salah PKP ya baga ajar kela. Ya sate. Mendahikan kela nami, ya ibaga sesteren adalah kini dekat buru nami hari bersejarah. Enggo menjalo pemasun kini di tengah-tengah jeron di Tuhan yang naik. Ibaga sendiri samkan kata ni Tuhan itu. Karena kata ni Tuhan ini ngongo mahan pedoman nalako mengikut ibas perumah tangan. Terlebih kini merumah tangga sirem baru. Jadi
dahikan turang nami. Buru-buru tu. En turang buru namin, daging na dengog sambal kah turang. Isi tamat sekolah buru namin, langsung ngomong rantai ya. Jadi mula pengalaman na, ya, udah deng lo turang. Sabar mau kau nanti turang. Nala kau menganju-nganju, nala kau mengajar-ngajari buru namin. Jadi kau nak buru, leni. Ulang kau mengalung-alung mi turangen. Ulang kau mengalung-alung mi simatuam. Merpengkuso kono. En tutur kadengo nambro. En tutur kadengo bana nambro. Kenah ni mungo, kenah merpengkuso ko ti bro. Jadi en kami roh orang tuamu ipaw barat naik. Isen ngo kami karina. Ndalok tading, engket kami isen karina. Imo nalako mengkeloloken. Ari pumasu-masun, dinalako menjalo kata ni Tuhan tak kene dekat kelain. Isero ni Tuhan ini. Jadi mersodip ko ti bro bagi dekat kela. Asa anggiat idengani Tuhan tak kene. Nalako menempuh keluarga sirem baru. Sada katan dene, sada orjok dene, sada sungkun dene. Asa kami orang tua dene Pak Barat asa merlia kan. Lut ngono sen imo dengan sebetek nami marga berutu nai. Sebagai orang tuamu, imo bekas pengadun-ngadunmu, ulang melolo ipikiriko si Diban manang PPT kasora kene ket kelen mentor kubutuh kami Pak Barat. Jadi ya pido pedah, pido nasihat. Imo mi marga brutu na isen. Ibaga sendiri ya nang luling kita nang oda. Baga sendiri nang mokup sakat kami. Ol solong kumernakan kelang niati nami mikela nami ke guru nami. Pandai nami. Ala nang kupasat nami ma ol solong tu hela nami duk guru nami. Bikamu ma musik na mardomu musik.
sargi kamu bisa serba poli Bue magena si tulutno lako tu mata Silakan tangan lako di mana Dinamika tangan lako meneru Mergantikan Cinei Tuhan parjolo Tuhan muna madok melati hami imadonga tuhu nami sa papak barat ala si dileo kamu do partikia di hami melati mak dia muna pengantin dohot boru nami dison rodo hami sen rohmo kami tongan dene marga padang silot ikuten nai ndaing go menjalo pemasu-masun kene kan coroni Tuhani asa pengidon nami imo batu tendi ndaikan kene jana imo modal dene barang mike pembekas harus kita berdoa dulu jadi pengidon nami aku ora ketoh untuk rana nderangi sendeng aka keluargen asa tang kasih beto pengidon nami secara pribadi kena jamaah ndengo piring nami misapo nami nah tapi pelin menjamah kena zaman dengan nemu. Jadi roh nola PKM petangkas kendaikan kene lihat sate mau bantah karina. Jadi bagi luah di tangan nami sen bue ngolot menitip baik pe olos dekat cara kado sampang mau kundene tak bagi pe pekiroh nami asa bagi kata setua-tua mau mendokkan menangkang mengencuah mau dalam mikuta babo keparna mau urut penggegen asa merkini jua mau ke mencalo makin sehat nama mau kami atau si memereken permusik nami permusik nami asa baik kamu maco musik na lah pak doa minarom semua orang baik kamu terus semua orang nabong galing ade
situ orang baru garuda ibahe ala situ alarude ala situ alarude ala situ alarude hoirong amame ala situ alarude ala situ alarude ala situ alarude hoirong amame Ulaso Horas, horas, horas. Lihat sate matusudok kami dahi Tuhan kemenangan selama saya tidak beri kita merpulung di bagasan semertuen. Jadi aku dah kau permen, bamu mau jolo kudok ke lebaran aku. Permen kupe kurani kau silin ni kan, nanti kau ngaku kan. Jadi anak kau kudok ke bamu, mulai sidarian naik, kau mulai menempuh rumah tangga. Tapi berju mau kau bersama tua, bagi mango berbapa duka, anak kungen. Jadi terang nih panadah kau, oh dah pernah lo rezeki kau ki perbagah permen berupadang. Roh ben duka irampasi. Jadi buari perbagi kudok kan bekakangken. Lo tenasib moningku. Jadi an merah kau bersama tua pe berjuko. Merinang patuamu mermamberu. Burju kau dahi mende enak kau nambrumu. Itu kau jadi kaya kan? Jadi kaya mau kepe. Mau aku nanti kue ngeti, kita kau mau kepe dahi dah. Jadi nanti amu dahi karina. Jadi nak kau kakak aku jual kudok kan mentahi kono. Mula permenten paling katanya mula jagong kin umur jagong. Oh dalam pengalaman nedeng. Jadi mula kuidah denai lolo nako kiperbagah permenten bak ijolo monggo mendemo acara jari mula bagi deng cekep porhi lako mijuma mula nimu tersengget ni. Tapi mula sip komanjana ni ulang pemanja ko permenten. Asa melia ko nanisen mengukat permenten. Jadi imo sarah ko katang kuda ko kakak acara jari mau mende asa rumah tangga si baga duka tenan dekat permenten. Imo kesakating kuranang kuda ko ya ranang kerana tambahan bedeng dedah hantai sen. Benar. Jadi petanda lebih diri kami nambru silenen, kami tading ni berastagi. Jadi membru ya marga tindaun. Jadi kami berastagi tading dah ko ya pengidon kundahin kene roh kene. Jadi si Jumanen ko mau kuanggap dos dekat duka aku si Randy. Jadi dah ko nakku bari dok kon len ni bulu tedoh hati ku bamu. Nina. Roh aku dah nina roh ko len ningku. Oh dah kalau roh kan? Jadi dah ko pengidon kuntahin kene dua anakku. Roh ke dah. Asyik toh ke kune kidi pogos nampurundene. Ya. Jadi bagi mape kedok kon bamu len bari belum terlambat len. Karena lo deh ngopuhun mu dua nai. Dan puhunmu odaro kan ket tongamu len ket papunmu jadi kudok kon tehken kono dah kolen ni dekat ko anakku si Jumawan dahike mula bari kini dahiko waktu dok kon pulu dahi len ni ningku dahi brekin kok emas sih itu korkin emasmu sitako tapi ore dahiko. Jadi NP ngo jalo ko di pemas-masun ibas Tuhan tay dinari. Jadi imo enget. Sini dok kon pandita tandai buat ibas Efesus 4 ayat 2 nina. Jadi imo palas tapi pondasi ibas rumah tangga dene dah. Enget. Jadi asa ku dok kon bagi imo palas ket pondasi ning kunai. Jadi perlu menghargai orang tua. Jadi dahike tonga dendaing ket papunmu
Tahodane gianan masih berebamu sodip tangiyang ibarekan man bamu dah hidalen dan aku jadi endah kau leni ko geluh deng semut tuamu duana kelengi sayangi hormat kum dahikan abang-abangmu sada kata ke asa murah pencarin mulai dok kan bas rumah tagaan ulang merubat nina merubat ngo tapi ibas merubat diselesaikan dengan kepala dingin ulang sempat betohan tetangga kiri kanan bagi iya asa kade asa perumah tanggan deni panjang nah jadi modah ko leni ende dah kalau kumbah luah ku ken panjang nange murah-murah berbunga-bunga mah jadi panjang mau perumah tanggan dene murah percikin dene kelengi ke pentahin de perkerejon dene simpan upahna asa lo kepeng de karena kerina kade-kade entah si rohen bertenah mang kaduan mentahikan kene asa lo ongko sende mentahikan mula lo iut undangan mentahikan kene jadi kelengate mula ngolo hasil pencarian ha? Jadi sodip nami kade bahan kene imu jadi tubuh anak dah holi moke tubuh anak dah beru imu rana entah kena kunai jual sideng benambah ngomteng gedangi meranan takkan bagi ngo ngomteng gedangi muka rana nami tupak si para ruah-ruah dan perira menumpak mutuan debata juah-juah kita karina musik Tapi udah pepika kami rosen, ba. Lot ngo titipen na. Karena waktu dekat bulan pana narih sibuk. Jadi kami puhunmu mendoakan selamat menempuh hidup baru. Semoga
kene iberkahi meranak merberu. Jadi ibaga seni ulang kau lupa mentahi kami puhunmu. Roh ke guana. Asa idah ke sapa puhun de. Jadi isin roh kami puhunmu imo na kau tupakan oles si torok rambu. Ulang mo nilai ke ibagasan materina tapi nilai ke mo ibagasan. Pekiroh nami puhun dene. Kang yang mau kesakup kubain ke kami sehat-sehat ke tubuhun anak tubuhun beru asa dengan dene sayur matua. Jadi ranangken ditambahi nampunmu ontan. Jadi desa tem dahi pulungan ta. Perjojolo untuk kan selamat bahagia mu tuh mendahi berenami leni berenami. Asa semoga mo keluarga sebahagia, keluarga sitirun. Tuhan masuk-masuk keluarga ande. Keluarga ketek bagian darinan jadi keluarga besar. Tuhun anak, tuhun berumo ke, bebere. Beak rumah, beak jampalan mo ke. Dau hali, dau habat ndahin ke naik. Nah, ndahi pemurnawi margane baho, tahlot kala merbayo, merkala anggi, merturang, gelar berenamen, leni Fitri Pitaloka Padang. Nah, saulang mersihangken kita meraduna. Jadi ndahi kolen roh ko miku tambah beberenamen. Aku tangkas ndak tandai deng. Asa idah dalikan nampuhunmu telu kesasi. Tandai, mendahi eda tinggo mereda kita. Eda idah ko berenamen daging nangok sambel gah eda ajar-ajaran dengo iya. Sahabat menganju mo ko tiada. Ndahi permen-men. Dan ini tiru nampun jadi permen di keluarga Bansin. Ya, tiru. Enggak usah aku bilang-bilang. Mendahilen ini tambah nasi tunai. Lupa. Hari deng ngoti. Udahlah selamat bahagialah ya. Aku bagi bere. Trelu aku. Beri ku ade. Bagai jelo kungi kateku. Gomi berumah tangga iya. Muda deh ngomor nak. Koi manganan ni. Jalan iya keluarga ni kate gumi. Jadi bagi mo ako bibere nami mergane baho. Bagai jelo kungi. Waktu kuliah iya. Saya kade perlu pun ina. Waktu SMA pe iya dan dalan nak kereta angkungi. Jadi kuliah iya pun perluan pun ni nak pernah memang waktu ni ibang foto profil nak ya iselen ningku dengan kungi pun ni nak jadi lo saya perlu misen pesakat dapun misen kirim ke transferkan nina tarap rekening dene jadi mungkin kene ngo dekas bertandaan ajar-ajar ke berenamen karena betohi bagi muda dengia bakune pertuturan orang yang tusi bas peradatan orang yang tusi jadi keda be nah yan mo pengidon nami len dibagas rumah tanggan tanggung jawab penuh ya dan mula ko bagi benen pamilintaro mertenggonan ni waktu si baju dengko nang pernah lo undangan ni enan ngoroh undangan kami nolak benan ngundang kami melalui kade ulan ikut tinggi jadi di kena luang waktu dene, roh kene megagah kuda dah. Di mau kata sade